Bwana bonso badi bonvoa chaban kambo chechi jino ela mioji tu ya lelo musekelela kolai anyishai beto abwe toujours sur Mutamba TV twasangani twasakijira kwa kutulonda lelo yokupichi muiki unjinga bakulondela julo loeji watetu bante batu baja chibelebele nywa tete bantu batu baja nywa kudi kuchinsasa koka tulamba mbwa kwa musangu benza mbwa bimpa menemena mutu bashibe wa mujim tetu kulamba ndambu kulamba ndambu mu congélateur tu vas là presque chibelu chimwa ni jiboko jimwa ni shengu kaja basaye bwa shengu kaja basaye bwa mwanbu muntu to saye même que muntu to saye alors tu vas muso kwa banyanga na shengu to shengu bwa jindam kaja basaye nanku tetu kulamba kuja to parti volamba kushika je crois 2-3 jours après tetu kulamba mpinje u chibelu tutulamba chibelu je ka tuvalamba bela chikota to tuvalamba pinje benza nsuo wa tomate to so abatoka mu kawi bela chikoyo chikota to nanku tuja ka tuja shima ba petit beto kwa ba fika hawo ba lo ku visiter ba va babichi ba boela mwa bao ba tsana tukafuti tukundekela no nanku tetu ka tujikija ta tutune servir he atu tujikija kuja tu ba servir hawo mas caiu com o tchau, tu caiu na com a gente só se chama cachorro volto. Vamos, a noite bela aqui te vou moletos. Dá pro pediu, servir ba petit. Babanga ku jashi. Tu na baba mbeleni, tu to vala manchingi. Petit badia babanga ku ja bakaji mun kachi. Bakaji ba to kundekelu, njimbele luko kama ka de petit nenu tunu jambwani. Nenu tunu jambwani. Umwehel petit peu moi même tout mujambo déjà mais ça fait quand même très longtemps je crois que je faut qu'on bouge mai en tout cas quand coinze bijumbi ya bunchi moi je kutakula bula kabisa nje petit ouais tu mboyi Freddy wa mukishi ki vumulo ni mulundo enda wa mulundo na mtomen quand muja mais ça fait très longtemps mboyi jombe wanto même chitunja mboto kaka au nyama même na shibe shime chemo kumula bula ujikija nukuja wabianza mwambile nika Freddy kadisi chudu fongo jije si nyombo uramba ni to ka vie nyombo kayo kari nyombo kai nyombo chimu mu ya chikota bwantu manya tubalamba mu ya chikota au ntumu manya bwanchemo kwezerero kuje chintwacho ema kitoye usi tubalamba na marka normal bube balamba ngomba yonso ino ujube ngame to vie wa ilegela munyombo ke mo kalo muimpa nunguto bebe kaka ko muimpa yo ka tumuji we wa mirku tujamu kaji no manyino tumuimpa bishi simpaji ulabula juru je chief ma uje chimbo ambre petit veneno wa ba kendio meno na mu frigo mu congélateur mu leja partie de Michel bakambula nshingu bambula diboku bala ba mu leja petit kwa tabianza kumutu kaka vie wa nchulo ngeji nchini eu tinha me enfiado em cima nesse num cuntinho eu não capei de tu enchendo eu nunca fui em onde chimbo viu aí nem bola mas não deu boatinho meu tô Freddy tinha tinha munho tete para debaixo tô achando tudo que enchendo munho tinha munho muito bem ninhos nunca viu aí eu mas me um vraiment boar bola nesse boar petit pour regretter moi bao kuyayi Kwenza une semaine après, petit jour. Petit jour, il y a un cas, j'ai. Nous allons avoir un bon éloi. Même le tour, quand tu as un bon sur la cage. En tout cas, du ban de chambre vieux wine, heureusement, tu veux me bonito. Petit jour, heureusement, tu veux me bonito. Heureusement, tu veux me bonito. Même quand, na joué un kabulu, kakes. Chidana nyinyi wambo ruso mwa bato hakaji ujuka rama
Nene benza nene balamba ke prochainement nunda mina kuwa mula mataku chiseba wa mula mataku chiseba. Bwa lutu famwesha kuti baba servir wa duko bajira mataku so nyinyi mula duko bajira mataku kwa mono vumu mumvu mwimpa bikola. Era mto prochainement nene balamba fi wanyi nushila wa unanya mema kuseka bikola kapeti wa mono vumu mumvu bimpa. Yani esh ani mwana mumutu vumuteka ni mbovi wanyi kamvunge regrete me vumu impa. Donc tu bela bela nyinyi mutu nyonso wewe baka balunda ba chene bako kuchinsa sa ba vele mo imagine moi c'est une affaire wa balu seulement hein kadi akumva into ku Chine ku Corée du Sud Corée du Nord Indonésie Malaisie konso bataba jambo bikola ku Japon bobu nto nangu tubosto boyele tumuchinto echechi nangu tuvani kwa grande sœur wanyi uvani mwene muenda muntu abene bandundu mwabila yao vani matu konso tuenze discussion dan te biso bandundu tolia kambwa te bino kolia kambwa boy ajiko abweji ujikisha muju masezero kwa tanjiro wi tushala kumbelu majulo lwamu bapetuka bara kutuhanisha mbasi sumba mujulo lwaji maji setera am tushibeya tuenze shukuku mujulo lwamu tuja to washaji tetumumbusha munsu kumwela mufu nanku nyinyi wambwa bamana kumusabula munsu bamwela mufuru bu kamlo konje kwe cuisinière pinge mufuru wela momu uregle kamujilu kikala kandamu unala butu kwa bubujima ni kamujilu ako kakesa mene kabwela ndambu papa batuka baba njukuja mboto nene badja munyinyi wambo pour la première fois mwikala wao uhatuka mufuru ndino ambeleni kana wakuja mbujini ngomba tu kana wakuja mbujini ngomba tu walu kimwa buju munyinyi wambo ulengelela ngowa wa muhadula mulamba muhadula munsu kumbusha munsu kulo kumwele mufuru umwele mufuru ukangula kamujulu kakes kabwela ndamu mushena kubutu kubujima papa mwene mujumu wa grand sœur wanya judo jitu kuja londi mujini bwele munzubu kimanye bon tuvashibe mbo haje kuyemuya wenza mijumu yende yonsto banga kulongo lomukizina musukura malongo kuhula bintu muchu kwamu. Alors ma grande sœur était enceinte ukavu mucho ukabikola kavuta makunyunga to vusomba musalo mwendamu ye musomba position du somba munkwasonda ujumona muchukuku. Alors mon amour bilayi mon amour ndawo jandino va Pamelo mu position vous musomba mu wenza mu grande sœur musomba mu mutangela ju wenza mu longo le bilongo la alors ukeba ku holo ku cuisinière kwa dukangula cuisinière umona mabulu aminyi muntu ambo bwana munyi nyombo tuko se minyi katu tuko se tubulu to tuko sa mahunda mabula umona mahunda aminyi mu furu ka uko haje sutangile grande sœur mwe sambla mu kwasa muntu mulala burika yumwana to mabula juela chanza wambula jubulu jum welo mukana bingana koko bangweze mijwenda to umvo butamu mu matama uruhingana kabiri ucheke grande sœur mwana kana sake mu mwana to ubu kangula kabiri wambula jubulu jibiji wele kabiri mukana uyako kato. Alors dwenze mujumwenda osushikisha bankulongola mesa bakoma bilam grande sœur jumu ambila yanka Pamelo bino na bandu ndukuna eske boli akambwa abitete mère biso pensa mère mbo bisote mère biso le akambwa te biso mbo pensa masolo na bisote tanga biloko mususu me mbo te mère mbwa toka moyete c'est OK ça va kwena kwa to kadi yeni bon ofungola nzungu wana ezana Thompson na ibite soko sepeloli ya Thompson to ofungola cuisinière na furu wana mwa musunyezali wana olia fufu elala keza kuna yepe mbala moko ale mwabila yubuye ukangula kufuru wambula mabulu aminyi ninga satuele mujulongo ubanga kukokona shima kokasi kokona shima to kokolo bukula mwaba uhando bukula sérieusement ni munyombo amana mufu hatuka mufuru fuima mumvo bimpa menemen ujuja kujika dujikisha ubanga dikombila amba kana seri mwele ngongo Pamelo mais est-ce que oyibeta mutu ali akanwalia mbote ayebiso ndenge ezalaka abiteo ngana waka badeta katango waka badeta bali akawa balobaka ke eza kitoko mais ngamoko mere ata balobi ndenge na koli yango
sere juma mbele no me kadishi de fuma ko je jisembo oyo zui na furu wana ezali mbwa ba deta balambaki yango lobi na poko ti patelemi alobi ta mère kosala boyete mère yeri pamelo deta lobi balambaki mbwa na poko erokendeki donc oyo wana nde tikalaki batia yango na furu po baka osango mwa bien mais loko namonaki ogutaki déjà namoni kosepeli nango yango nalobi te zwa kaka mosusu osilisa badi tipu mvona yango awu uyemana somani mère osalinga boye po yene mère uyemana penye mposition wa muntu ke bobani bidimo wako hatuka kadi kabimu wako hatuka kabijito mwabla uyemana kwa tabi azo mutu men mère obominga naliembwa naliembwa te nandimite naliembwa uhatuka uyakuba voisin de Nava bantu bakonga bien mulundu ngwa garçon ngwa kontok sisi. Umukonga sema mais est-ce que lobby bona ki mouvement ba deta koto yo est-ce que basala kimbwa? Mama mama bien oui lobby na soir basala comme nakufi. Naliembwa. Naliembwa vraiment naliembwa. Babi oleni ote ngana yaki na monika musunyi na four na rapidité moi debo nini na tche. Non, que ça va bien. Mais t'as la caca-moi. Non, moi, tu dois pas. Pourquoi, Mouloud de moi? Ou le Hende, quand tu visites, vous allez Mouloud de moi. Hier, tout jambo déjà. Mais Mouloud de moi, on t'a mené Équateur. Vous avez un bâton. C'était le 31 décembre, comme ça, je crois, 99, quelque chose comme ça. Moi, Blaye. Tout normal, tout ça, tout servir, tellement quand on dit servir, maintenant qu'il y a tout ça, moi, il y a un Équateur, on dit servir, sérieusement, à un moment où on mais vraiment, mais c'est quelle viande ça? C'est trop bon! C'est quelle viande ça? Même non, la personne qui est allée acheter cette viande, c'est Paulin. Mon ami Paulin, demande à Paulin, je ne sais pas, Paulin joue le moment, oh non, c'est du facochère, c'est du facochère. Il dit non, mais ça c'est très bon, mon cher. Et d'état, toi tu sais vraiment préparer. Yo, il veut qu'on l'amba pensa, donc, t'es, moussouni, comme ma casse. Hein? Oui, c'était que Zaki Mba. Après quelques jours, moussouni, tu dis, fait, oui, yo, jour en élo, il y a que ça pression les ambois. Alors, bien, tu es on a bien les ambois. Il y a mon papa. Sauf qui pensa que Musunywana la vie journée des ambois banda leo na bandi oli ambois banda leo na banda oli so ki pensa Musunywana la vie journée des ambois banda lelo na banda oli ambois na bandi oli ambois. Donc c'est ça, c'est un peu ça munyi ambois munyi nyinyi soyi bantu basongo babai mabuja munyi nyao bantu bonso baba kaba sere pepe kale mwenda mbitu misoko ya mputu muye ko voja no mbwao ye mwino kumimba ni musambu wele ni mbila disque di hatuka ujamba munda mu jujambo no chamona chitu de chinu bantu ko bo be ngana ba kujamba chini donc munyi nyombo munyi nyimpa chinu minyi nyonso yi d'ailleurs hatu tuanze classement minyi nyimugwimba kwa munyi nyombo juro wa kumpala mwibi jongoluba ngombe simbintu ya chana. Bon toi ça qui dit la bonne bon lelo toi c'est qui dit ha no jingila julo rujelenga toi c'est qui dit la bonne.